Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Haka nyo terik mentau benai no pra arjakat pra. Kabalang uji sukres keberan hapo kesenong lengka apor Shillong. Kalayo ban pli bat pententang ya ke yang mani batamai. Bala pendam ya ke nikakam bekentang. The Reverend Prosper Rentetiang ubalang pastor rangba jang kekenhon ki balang uji sukres. Lapan sangkon ya ke jing pli ya ke nikak yang mani batamai da ke jing seng kebalengkon. Haka bala saki langru da ki para banget jang kebalang uji sukres ki bala penpau ya ke jing sokmen banyo ya kini ke jaka mani blai ke bapaka. Haka ni ke sengi layo jingkren na kakur rentetiang lengba uba mau sing rentetiang. Bat ke jingkren na urang ba senong ke senong lengka uba Stephen Lingdo. Nang ta ke jingkren na pastor DK rentetiang bat ke jingkren na pastor Lumlang rentetiang. Ubalong ru moderator jong kebalang uji sukres India Network. Ya kini ke yang mani latay hadien bagi syakri jong kebalang kilayui ya ke jingroy ke kam tam ha ke jingdon kilong gieng. Kajaka long jeseng bat ke yang mani kim long shu ki babiang na kabenta ki babuon ki kam bat ki jingtre. Kumta hapo ke jelam bat ke jing ajing mon jong ki arngot ki pastor ki balakhlano na ke pertai bakentum you Reverend Dr. RJ Skina bat Reverend DB Rentetiang. Ubadairu pastor bakmi yakni ke balang hakata kapur balas dangtai yakni ke yemani nadu usnam arhajar balala ban pendapat mentau usnam arhajar katpra. Kawika komiti malam kalau syukur berkat yang penting yang yemani kebetulan pada bila syukur ke komiti ke belum di Julai sampai sama. Kemudian larai masyarakat yang yemani kebetulan larai bahat yang yemani kebetulan penting hagi juga cakap boleh. Kerana belah, jika tiada lagi yang mana boleh penangkam hagi tak cuma. Kerana besar, ia betul penangkam yang mana boleh tak mahu boleh cuma. Jadi ayu boleh bah kedua kalau arah berkenaan nanti penangkam hagi cakap bila penting yang mana bersama. Bagaimana jin jom ke jingla di pom, jingla di oma, jingla di syajong. Ke jingla di Tuhan istri boleh. Kerana jin jom ke jingla, bagi jin jom ke jingla. A house of confession, forgiveness and restoration. Kadang-kadang bagi kita kumok kalau nak jom cinta itu jadi kalau tu, mereka ini yang terlibat tempat hati dibentak. Balik tuan menyentuh, balik tuan menyesal ini. Kadang kongsa bagi dia beli, man bagi seng hari ini. Penanja, berkuat mana ini lebih kebar upol kasih terlibat, syadi korek dalam balai berkali, kuncur agak sih kebar. Syadi goreng di dalam negeri berkati, upor ban bahaya, bau pensi non terikong, hilang terikong, hilang kat temple kejumlah. Kadang kita nak jinom kejumpi balik, kemudian pusing door yang kita building berfirman. Tuan kelak ini disisah bijang ketiga kejumlah. Nampaknya pun dan membawa to I, bagi mon kejumlah, kejit pun jom himaju, bagi buram kejumlah, kilong tidak, bagi ni, building dari ini kejumlah.